ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਰੂਸੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟ ਆਏ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟ ਆਏ, ਜਦਕਿ 9 ਰੁਕਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। इजलास विच खलीजी ममालिक दी करारदाद मंजूर कर ली गई, जिस विच ईरान दे हमसाया ममालिक ते हमले बंद करन दा मुतालबा किया गया है। करारदाद दे हक विच 13 वोट आए। रूस ते चीन गैर हाजिर सन, जबकि पाकिस्तान ने एक करारदाद दे हक विच वोट दिता है। मुजम्मती करारदाद विच आख्या गया कि ईरान दे हमले आलमी अमन ते सलामती लई संगीन खतरा ने। इकवाम मुत्तहिदा विच पाकिस्तान दे मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने आख्या, ईरान ते गैर जरूरी हमले करके खित्ते नूं तनाज़े विच धकेल दिता गया है। One country of the region must not be allowed to dictate the terms in its neighborhood of what it considers acceptable and what constitutes a threat. Mr. President, we welcome and deeply appreciate the sincere efforts being made by various countries to mediate between the warring parties. The leadership of Pakistan has also remained in close contact with our neighbors, friends and partners throughout the region and beyond, and continues to play a constructive role in that regard. I conclude by reiterating Pakistan's call for all sides to immediately de-escalate. ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसल ते तनकीद करते हुए आख्या, अमरीका ते इसराइल नूं होर जंगी जराइम करन दी इजाजत दिती गई है। कौंसल दे इकदामात नाल इस दी साख मुतासिर हुंदी है। इजलास विच रूसी मंदूब ने आख्या, मौजूदा सूरत-ए-हाल अमरीका ते इसराइल दे ईरान उत्ते हमले तो पैदा हुई है। रूसी सदर ईरान ते इतराफ विच कत्ले आम रोकन दी कोशिश कर रहे ने।